The mobile platform is here presented to 2-year-old Caroline. Good for day. Ja, det är skönt. Lika dig. Den gröna. Vilken sida? Vänster håll. Där någonstans tror jag. Det tror jag. She seems to know directly how to use it. But unfortunately, her head drops down quite soon. Her father says she's very tired today. But it might also be that she's not sitting correctly. Som är intressant där nere och pilla på. För jag tänkte man kunde vika upp stolen. Ja, så att du inte så bakåttippad för då... Ja, det är därför de spänner sig framåt. Just det, för att komma fram så tippa huvudet. Man kan göra det genom att skruva bort de två skruvarna. Så kan man vika stolen framåt. Eller sätta någonting stöd i ryggen kanske. Ja, som en liten kudde eller någonting. Nej, då rättar hon upp huvudet för att kompensera tror jag. Ja, det tror jag. Det var pappa som känner det bäst. Ja. Men jag tror att du sitter bakåttippad och då så... Så, vi ser. Skulle det alltid vara dubbelt där. Går det? Så ska vi se. Så. After arranging with the cushion, she sits quite well and drives for nearly half an hour. Där står pappa, ja. Och här var kameran. Ja, nej, det gör inget. Det var hon håller huvudet fint då. Her father says she is usually quite spastic, so he's amazed how she can be relaxed like this. And now she's already really controlling the button 100%. And taking a rest now and then, melting the impressions, she starts again. Now we arrange situations where she can stop if she likes, and she has really 100% control of the button, and has already started to use the wheelchair to achieve certain goals. Kunde du stanna också? Vad bra. När du ville se på dockan. Ja, så kom sucken igen. Där bort hit ska vi se då. We also wanted to try and see if she could drive standing up. Her father had constructed this stand for that purpose. Det är fondhuset efter henne då. Som du ser, det bor för litet där nu där. Ja. Varför hon får sträcka ner för mycket. Så jag är lite osäker på detta fingret. Maybe it's a bit low to her, so we tried different arrangement to compensate, so she doesn't have to bend forward so much. Svårt att nå ner kanske. Please. And even if she was not this first time so active in driving standing up, we think that this is something worth developing.
Så fint det står nu. Ja. Så detta tycker jag är revolutionerande faktiskt. His father says that this is a revolution to her, Det är ingen tvekan om att hon har hittat den här and knappen. that Förstår moving att hon around kan sätta all ihop. by herself, it is worth gold, he says. Jag menar, egen förflyttning, det är ju guld värt. Ja, om den är nära vägg Ja. så rullar den. Ja. Så kan man också veta att den sitter på den. Spelar för mamma och mamma och jättemycket pengar. Han ser ganska nöjd ut. Jaha. Kan man flytta den plattan närmare hennes hand? Jaha. Så trycka så den kan man också få lysa. Ja, kan man också göra så lika som lyser. Det är en flex. Det är så att det är ljuset där. Man kör i mörker. Du har en flex på din cykel när du är cykel. Så har du en flex på sin. Och det är lång alltså. Ja, och lång är man ju förhållandevis så att... Men det är alltså vi känner en skillnad i tyngden jämfört med... Finns det ingen anledning att störa plattan? Nej, det tror jag inte va? Vänta, minst stor. Ja. Jag kan lägga den hur som helst. Może was findest du besser? Hier oder da? Da. Ja, das ist ja. Okay, dann gleich mal wieder rein. Und das? Das ist nein dann. Aber du hast ja auch noch nicht viel genug geübt jetzt. Wir sind ja erst, haben wir erst gerade angefangen. Wir haben jetzt mal eine Runde gemacht. Schau mal jetzt zu mir und dann fährt es. Komm. Okay. Vor zu mir. Ich glaube, ich schaue am besten gar nicht hier. Dann fährst du nämlich viel besser, wenn man gleich hinguckt. Wenn man mal schaut, dann fährst du nämlich. Ich schau jetzt. Ich schreibe mal was dabei. Also wir haben eine Vorstellung morgen, ich sag's dir einfach, wenn du Zeit und Lust hast, kannst du gucken. Einmal um 9:30 oder sonst um 9:45. Das sind ja vorhin in Fernsehen, weißt du, wenn du reinkommst, da kennst du ja das ganz sonst. Warst ja schon mal da. Ja, also wenn du Lust hast. Aha. Ja. Vielleicht jemand. Ja, okay. Danke, tschüss. Oben bleiben mit dem Kopf. Dranbleiben. Sonst fährt es nicht. Das ist wie mit dem Auto. Das fährt auch nicht, wenn ich nicht Gas gebe.
streng wie an, ha? Schreib die Hälfte mal ein bisschen. So, bleib mal ein bisschen dran. Ah, jetzt ist es. So, weißt du, jetzt haben wir Kelly rein vielleicht. Schauen wir mal, du warst ja vielleicht auch mal auf die Kelly-Konzert oder was? Drück mal drauf. Drück, 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 drück. Ja, dann mach jetzt selber Kurven. Ja? Das ist das, weißt du, du machst mit dem eine Kurve? Kann man auch bei dem machen. Das wir da aufgezeichnet haben. Der Spitze, Christoph, das hast du ja an, ihr Rolli. Guck mal, wie du fahren kannst. Dranbleiben auf die Lampen. Drück, drück, drück. Weißt du, wenn du loslässt, bleibt er stehen. Das ist ja eine Sache. Christoph, fahr, fahr, fahr. Jin, 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 jin. Patrick, guck mal hierher. Patrick. Mal schauen, wenn er da rausfährt. Man kann es umschalten und dann fährt es aus der Tür raus. Ja. Dann fährt es aus der Tür raus. Toll. Ja. Dann muss man unten auf den Knopf drücken und dann kriegst du sowas wie du hast hier, so ein Joystick. Und der steht da oben und dann kann er losfahren. Nachher machen wir noch was mit Musik. Wirst du mal sehen. Wir haben noch tolles, zum Beispiel aus Zauberkasten. Echt? Ja, du echt, du. Das ist eine tolle Sache. Jetzt machen wir mal schauen, dann haben wir unser Kelly-Family-Konzert hier. Haben wir ja. Der Jan, der hat auch noch einen Kassettenrekorder mitgebracht. Warte mal, Christoph, bleib mal stehen. Nicht mehr drauf drücken. Dann tu hinten noch was einschalten, okay? Kommt Musik noch unten. Das hast du noch gar nicht gedreht. Christoph, bleib stehen. Ich kann nicht einfach losfahren, du Kerl. Oh, arme Patrick, so Jetzt hat er. wie Radio das immer an ist. Wenn man runtergeht vom Gas, ist es aus. Was passiert, wenn man nicht mehr fährt? Ja, was ist denn jetzt los? Das gefällt mir. Komisch. Komische Radio. Weißt du, wie das geht? Wenn der drauf drückt, kommt Strom und dann geht's auch ins Radio. Du hast ja mir schon längst alles kapiert. Christoph, wenn du drauf bleibst und fährst, dann kommt Musik. Ja? Und wenn du loslässt, dann hört's auf. Ja, klar? Sollst du mit mir okay, du machst jetzt weiter. Kelly. Ja, die singen schon wieder weiter. Aber wenn der nicht drauf drückt, kommt ja kein Strom. Du musst ja heute mal auch Kassetten bei dir. Ja, gibt ja Kassetten mit oder ein Radio. Ja? Das macht man noch. Hat er da wieder den Bremse auf? Christoph, bleib jetzt ein bisschen dran. Das wird ja hier verrückt mit dir, mit der diese Musik, die immer nur macht. Fahr jetzt mal 3 Runden. Dass man was hört. Das macht mehr Spaß. Gut, das Das geht immer auf
Nu gratiskör du. Det börjar så. Jag ska sätta lite bättre sen. Bara så får lite feedback med en gång. Så det blir den bredvid. Nu fick jag lite dåligt kontakt men det är lite omedelbar respons. Där har du. Titta. Ska jag sätta kontakten direkt med lite på G? Bra ställe. Så är det lite gratis nu. Ja. Ja, vilka som. Det verkar ju säkrare. Det är ju alltid att den... Det är mer elektronik på mobilen. Ulrika vill ut och köpa. Ja. Vilken fart du går vi nu. Ja, oj, där var det. Kom ner. Vad är det som händer? Va? Du kommer ihåg att du skulle hålla länge. Nej. Du måste släppa när man tryckte på hela tiden. Det här. Hej! På dig. Hej! Jag åker gå vidare. Får jag få? Visa den att den är... Nej, han trycker redan. Åker Einar? Men hej! Nu är det redan på gång här. Wow! Hörde det? Wow! Det är bara på andra sidan, bara här inne. Bara på den andra sidan. Det är på vänstersidan så fungerar kanske. Ja, så fungerar nu. Titta. Ska vi ropa på det här planen där? Visa vad du kan. Hur låter det? Ha, wow. Om du har någon stor spegel eller något sånt som kan sätta till dem så de ser att det finns ingen som kör omkring. Att det inte är någon som kör bakifrån. Ja, men här står vi, här står spegel. Ska jag hämta den? Ja, jag menar han förstår det här, men för andra bak. Ja, visst, ja.
så kan du kanske. Ja, du har ju körkortet som i en liten ask. Det är en ask. Ja, det var fint. Måste nog få den här. Nej! En flott ut! Ja, det är det. Nog efter styrningen. Den är aj, det är slett. Ja. Det var fett. Till så. Aj, det är slett. Vad är det slaget det har? Ja. Aj, det är Det är slätt. svårt. Ja. Jag ska göra det. Ja. Hej, där. Ja, jag tycker alltid skicka bort den åtta skott. Jag ska bjössa den där till. Ja. Kommer inte stanna. Nej. Rätt. Wow, Ene. Ja, nu funkar det bra. Tack Helena, när kommer till mig. Helena. Tack Helena, när kommer. Helena. Hello guys. Driver. Something will Speak funny. He's eager to... Oh, he takes left hand. I'll switch on. Bye bye. Strax. Long time now. Vad är det som händer?